Good morning, people. Johnny here again. Yamna nungaiba po bikers mayamgi HUSQVARNA gi Svartpilen kogi Manipur gi showroom da yore Svartpilen ga Vitpilen ga anibak yore ado hojik ai review tokjarake gari anibak ki ani se technical specification da yam kana kiju khena de magi look ta aduga magi design kar khena ba khaktani aduna ai bike ani se adum collab toraga animak ki review dum chamana lan tokjarake sidalai tungalai base Svartpilen ne ado sigi matang dai haijarake aduka Vitpilen chu hojikana moi keno dagi moi battery hapa khotpa kana tori ado makata na yengbiu mathang mathang yam nungai do blog ni ado blog se hautriai mamang da ai channel se like to biramo subscribe to biramo ado share to biramo sigi bike 6 se mayam booking to bi yaragani aduka haijar ke showroom price kya hoy adagi on road price kya hoy adagi EMI facility labor khotpra mayam ai lo haijar ke video se full eng video loiba phoba makata na capture ke sigi bike se sigi matang da ikitang haijar ke bike se review to dringa ge momang de sigi company HUSQVARNA haise si se India da di anobo oidoini anobo hairga su sigi bike sina han manate mamang de imported mayam superbike mayam ama pusalakre HUSQVARNA haise khogi Austrian company ne ko Swedish company ne ado makhoi se ya mana motocross kumba khogi endurance ride kumba aduga adumba bike oina saba company ne ya mana aduga sigi Svartpilen je si sina khogi scrambler design ne ko magi scrambler design haraga di ngasagi seat height se tol loiba aduga ngasagi kenogi handlebar je kitang wangkhat laga ko cafe racer dagi kitang design da si namo kitang khena ba haitare ado sigi bike se HUSQVARNA gi bike se India da bike ani launch to sigi bike se Svartpilen ko C SVARTPILEN Svartpilen aduga bike atopa amana sigi da leise sina Vitpilen haibako aduga sigi bike ani se nasagi India da launch to bone aduga Manipur da hanak week amam mukim mang da yore ado ai ngasi review tokjabani bike ani se yam kana khena bo oide design magi design khaktare khena re se aduga magi engine magi specification amata khena de sigi Svartpilen is na scrambler design ne aduga amang asagi Vitpilen aiduna khogi cafe racer design ne bako ado ai hojara age magi technical specification kamai to equally bike se kyam powerful oi kole habado haijar age ado ngasagi bike se ahan bo oina seat height se sida hana yenga se bako seat se 835 mm oi aduna seat se height se wange kitang ai se 510 ne ado aina phambada phajana comfortable oi ado ai gi makha height makha haita ragadi ngasagi 555 ki makha da leiba mina di thobda kitang warni aduga 5758 tegina 510 adai bokti dum 510 je ngonda kitang gari se nemtak oina chatle bako ado khwaidagi chap chaba height haragadi 5758 mukwang ba mina thoba phajana nungai gani sigi LED se yeng view mayam yamna phajai pura LED se pura silida sibok se pura LED light oina oi aduga manung da silida light amga ngalakini aduga seat ki mogi gari sigi design se sumaina tawi sigi kenosta fuel tank ki sigi mathak sida khoi guard am yawi metal guard ne sigi se aduga bike amadu dadi yaura roi sigi major differences hai tare ko aduga ngasagi sigi handlebar se sidida kitang
wangkhat pa haidare handle bar je sisna ko aduga amadudana pura cafe racer design oibnena smaina sidaida handle bar do sidun hapaga smaina nemdhara aneba ado suspension se upside down fork ni view ma'am aduga headlights se apiti view DRL ni sida yauri se aduga light se am design se am fazai har magi HUSQVARNA gi ma'am ubibra sida HUSQVARNA gi magi brand laire the LED indicator yamna fazai HUSQVARNA gi sida magi logo si yaure som the lay sina mug Vitpilen ne gari ani si am gana kisu khena bo oide sida khena ba haibu ngasagi sida mayam sidem use the head ngasagi handlebar se sina Vitpilen sida lay handlebar ani se kidi yengyu khena ri se duga atopada de kisu khena ba kisu udabani magi khena ba major difference ha ga di sida guard am ga yor se tanki da sida nam yaw de ba ko the bike anisigi engine capacity is 248.8 cc oil KTM Duke 250 ki engine dunis the happy se engine samane engine animak bike animak samane kai to kena de adu horsepower sina mawani gi 29 cc kam oil aduga weight se curve weight ani se almost similar ne sigisna 153 kg oiba sigisna 152 kg oiba ko Andi sigi seat height sisu samane 835 mm oi aduga 9000 rpm oi but 20 ps 29 ps ka almost 30 horsepower ne yauri se adu magi instrument clusters happy yegmina se ma'am sigi se mono display adi single display ne se yauri se aduga magi switch magi is the mode ma'am yauri aduga setting yauri the ABS msagi on tokjare ado mayam sigi sound ta hanjarte aduga makata rakpo ina gasagi design si abti yeng view maningi sigi kogi guard sisu ko back rest se sisu chamane adagi handlebars magi keno sisu chamane ko LED backlight si chamane indicator chamane adai maningi design si loina bok chamane ko ado magi ABS standard adum oizare aduga gasagi maningi tire profile sisu dum chamane ani se monoshock suspension oi adagi sigi mileage haragadi around 36 liters smoke thowe per kilometer per liter ta ko 36 kilometer muk thowe magi sigi keno sisu kogi side mirrors sisu yamna round oiraga yamna chawe ado yengu nuai ado sida di yaw sida so hapaka doini ado hosiki wena di hap tre engine guard yawe masagi
radiator card da magi the neon color gi am yog si adum phajai neon color happy se radiator ni adai makha da khoi gi kano gi exhaust ki guard yog jare ado sigi tire profile se am te yeng minasi MRF ki hape aduga tire profile sina khoi gi som de udre kya no steer sibo okay today the 17-inch ki tire oiba ko aduga sidalai aduga 110 by 70 aduga R17 oiba aduga maningi tire dana 150 by 60 R17 oiba ko tire ani se chap manai aduga gearbox se 6 speed oi aduga tire pressure gi indicator sidai laijare sidai si aba mayam sigi Svartpilen si na mayam street bike koina sum kitang long distance thoboda nungai gani aduga sagi city ride ki oina dig sai cafe racer si sidan thobo nungai gani kaigino har ga dig si long ride di thoboda khra wa gani kong sagi position je kitang cafe racer design oibni na aduga sigi sna mu kitang upright position oirak pani na thoboda dum sidan nungai gani. Hi, once again, hi everyone, welcome to Imphal KTM again. This is the second time Johnny has been reviewing Doga HUSQVARNA ma huzik ma specs ma amju han haibad maina huzik su chap mana na dum high bikre ado gari gi mamanda huzik HUSQVARNA je ma amonda ani thoe aduga mokhal ju man su dum manai gari mamanda 2,14,514 laigani aduga sida finance option da koi HDFC gi through the people dum yani easy documentation ju yam lai ado gari su dum yamna nungai na huzik dum demand lairi down payment je exactly huzik magi profile de depend tawe dubu minimum down payment ha gadi 20 to 25% laigini kenogi either salaried person gi adu di variation laire adu details so ne discuss taw bina ba khoi showroom da hapetang su lengthok pira aduga adum akup moron khoi dum aduga ai gi number so dum update tawjarake adum paw phona ba yagani booking amount se khoi han gi maina variation laite 5,000 10,000 dum thamba yagani aduga delivery di on the spot dum pigane ko delivery hoi ado huzik oina booking tawbiragana khoi gi on company site te gi huzik scheme laijai ko khoi gi roadside assistance saiba ma adai iPhone 11 win tawgi chance am so laijagani aduga plus akoi gi han gi 2 year warranty piram bado extended 5 years warranty oina pijare huzik ado mayam ai video sibu pambiragadi like to biro subscribe to biro aduga booking amount adagi kasagi on road price so mayam tabire adum hajiki oina di mayam se adum hek book to buga adum on the spot adum gari adum bike adum pijagani hai adu mayam hajik test drive ana to biro lo ai ngasi di test drive to jadre ado mayam di la akadum to bi yani sini ado last one ab da haijaoge color scheme je khaninga yaude color scheme je amamam kakla e dark gray oi amasina light gray oi bike se sigi colors ani khaktane lai se si ani haidi amamam khaktane lai se ado atopa brown adu da white adu adigi red color adu da amata lakte si color scheme si khaktane lai se ado ngasi gi oina di loisin jage me am tikta kaidra lebiu thank you so much.